Ibihe byiza none kuri wahisemo kubana n'Ibicu TV twizere ko umeze neza ahantu hose uratandukanye gukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV ndetse no komeza kurushaho gukaza ingamba zo kwirunda coronavirus ya mbere yibanze inanoroheje gukaraba intoki nibura hagati y'amasegonda 40 na 60 ukoresha amazi meza n'isabune cyangwa se n'indi miti yabugenewe ko hanyuma abarwayi 838 ba coronavirus barekuwe icyarimwe mu bitaro byo mu Bushinwa. Komisiyo y'igihugu y'ubuzima mu Bushinwa yatangaje ko abarwayi 838 bari barafashwe na coronavirus basezere mu bitaro bakize ku wa 15 Werurwe 2020. Imibare yatangajwe ku mugoroba ku cyumweru igaragaza ko abarwayi 37,749 bamaze gusezera ibitaro bamerewe neza kuva iki cyorezo cyakwaduka ku butaka bw'Ubushinwa honyine. Raporo yakozwe na komisiyo igaragaza ko kuva mu mpera z'Ukuboza 2019 hamaze kugaragara abarwayi 8,860 ba coronavirus. 37,749 muri bo bakaba baravuye mu bitaro nyuma yo gukira, naho 3,131 bakaba barahitanwe nayo. Umuvuduko w'ubwandu bwa coronavirus waragabanutse mu Bushinwa nubwo ari icyorezo cyatangiriye. Ubu imibare myinshi igaragaza ko ku mugabane w'Uburayi ariho hakomeje kwibasirwa na COVID-19 kuko ubwandu buri kwiyongera cyane ugereranyije n'ibindi bice. Ubutaliyani nicyo gihugu gisigaranye abarwayi benshi kuruta ibindi bihugu byo ku isi kuko ubu habarurwa abasaga 24,000 bagaragawe na coronavirus. Abasesenguzi bavuga ko ibihugu byinshi by'Uburayi byatinze gufata ingamba zo gukumira iki cyorezo kikimara kwaduka mu Bushinwa, bityo ko uyu mugabane ushobora kuzashegeshwa cyane na coronavirus kandi mu gihe kirekire. Ibihugu 10 biza imbere mu kugira umubare munini w'abamaze kwandura COVID n'Ubushinwa ni 40,880, Ubutaliyani 24,747, Irani 10,991, Espanye 9,428, Korea y'Epfo 8,236, Ubudage 6,924, Ubufaransa ni 5,423, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 4,046, Ubusuwisi ni 2,221, naho Ubwongereza ni 1,543. Ibyo nibyo bihugu 10 biza imbere mu kugira umubare munini wamaze kwandura COVID-19. Mu bamaze kwandura ku isi hose abarenga 183, hanyuma amaze gupfa abarenga 7,100, mu gihe abakize bo kugeza ubu ngubu ari 79 birenze. Hagati aho Jack Ma wanashinze ikigo gicuruza mu ikoranabuhanga Alibaba yatangaje ko buri gihugu muri 54 bigize umugabane wa Afurika kigiye guhabwa ibikoresho 20 bipima coronavirus, bikaba biherekejwe n'ibindi bifasha abaganga mu kazi kabo. Jack Ma akomeje kugira uruhare mu guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus gikomeje kwibasira ibihugu bitandukanye. Mu minsi ishize yageneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikoresho 500,000 bipima coronavirus hamwe n'udupfukamunwa 1,000,000 twifashishwa mu kwita ku barwayi. Mu butumwa yatangaje kuri uyu wa mbere, Jack Ma yavuze ko Afurika ishobora gukataza kurusha coronavirus mu gihe uyu mugabane ukomeje guhangana n'iki cyorezo urwana kuri miliyari 4.5 z'abaturage bawo. Yavuze ko mu kurushaho kwitegura Afurika ishobora kunguka ku bunararibonye ibihugu byahuye na coronavirus imbere y'ibindi byakuye muri urwo rugamba. Yakomeje agira ati, mu guhangana n'ibikoresho bikenewe by'ubuvuzi bukomeje kuzamuka muri Afurika, Jack Ma Foundation na Alibaba Foundation bazaha buri gihugu 54 bigize Afurika ibikoresho 20 bipima udupfukamunwa 1,000,000 n'ibikoresho 1,000 birinda abaganga bikanabapfuka isura. Yavuze ko hejuru y'ibyo iyo miryango yombi ihita itangira gukorana n'ibigo by'ubuvuzi muri Afurika mu kubona ibikoresho byifashishwa mu mahugurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga no kuvura coronavirus. Yakomeje agira ati, muri rusange ibikoresho 1,000,000 bipima udupfukamunwa 6,000,000 n'ibikoresho 60 birinda abaganga bizagezwe i Addis Ababa, umurwa mukuru wa Ethiopia. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yemeye gukurikirana ibijyanye no kubicunga no kubikwirakwiza mu bindi bihugu bya Afurika. Jack Ma yavuze ko iki cyorezo kirimo gufata indi ntera kurusha uko abantu mbere babitekerezaga, ku buryo ari ngombwa gukoresha uburyo bwose bushoboka mu kwirinda, cyane ko amezi 2 ashize yerekanye ko hadafashwe izindi ngamba. Isi yaba igifite urugendo mbere yo guhagarika iki cyorezo. Yavuze ko ibihugu byose bisangiye ikibazo ku buryo bidakwiye ko hagira uwicara ngo aganye aho kugira icyo akora ngo ikibazo gikemuke. Jack Ma niwe muherwe wa mbere mu Bushinwa
aho umutungo we warirwa muri miliyari zirenga 40 z'amadolari y'Amerika. Magingo aya icyorezo cya coronavirus kimaze gufata abarenga 183, hanyuma amaze gupfa abarenga 7,100. Mu Rwanda hamaze kugaragara abarwayi 7 bose bameze neza bari kwitabwaho. Hagati aho ngaho ariko tugarutse hano mu Rwanda mu ngamba zikomeje gufatwa mu kwirinda iki cyorezo, abamotari basabwe gukura ibirahure bipfuka mu maso h'umugenzi kuri kasike. Urwego ngenzuramikorere RURA rwasabye abamotari gukuraho ibirahure bitwikira mu maso h'umugenzi ku ngofero yambara igihe bamutwaye. Runabibutsa abagenzi kwitwaza ibitambaro byo kuzambariraho kugira ngo zidakora ku ijosi. RURA yatangaje ko ishingiye ku mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ajyanye no kurinda coronavirus, abamotari basabwa guhita bakuraho ikirahure gitwikira ku maso h'umugenzi ku ngofero bambara kasike. Abagenzi basabwe kujya kwitwaza igitambaro cyangwa se umwenda bashobora kwambara mu mutwe ikagera ku ijosi ku buryo kasike itamukora ku mubiri. Muri rusange RURA yibukije abantu ko bagomba kwirinda ingendo zitari ngombwa. Mu gihe bidashoboka ko ingendo zisubikwa, basabwa gukaraba intoki mbere na nyuma y'urugendo. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi wa RURA Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema rivuga ko amakoperative y'abamotari asabwe gushyira kandagira ukarabe cyangwa ubundi buryo bwatuma abantu bashobora gukaraba kuri parking zihuriraho abantu benshi. Rivuga ko ibikubiye muri iryo tangazo tangira gukurikizwa kuri wa kabiri tariki ya 17 Werurwe 2020. Izi ngamba zafashwe mu gihe mu Rwanda hamaze kuboneka abarwayi 7 ba coronavirus. Ibimenyetso bya coronavirus birimo kugira umuriro, ibicurane, umunaniro n'inkorora ijyana no kubabara mu mihogo, guhumeka nabi bishobora kugera aho itera umusonga no kubuza impyiko gukora bishobora gutera urupfu. Ishobora kwandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye, cyane cyane mu kuramukanya abantu bahana ibiganza. Nyaboneka mwirinde gusuhuzanya muhana ibiganza. Minisante yasabye Rwanda gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'ubuyobozi bw'urwego rw'ubuzima, cyane cyane gukaraba intoki igihe cyose, kutajya ahantu hahurira abantu benshi no kumenyesha inzego zibishinzwe igihe ibimenyetso by'iyo ndwara byagaragaye hakoreshejwe umurongo wa telefone utishyurwa 114 cyangwa bakabimenyesha umujyanama w'ubuzima. Abanyarwanda basabwe kwirinda kuramukanya abantu bahana ibiganza cyangwa bagahoberana, kugabanya ingendo zitari ngombwa mu bihugu byagaragayemo icyo cyorezo. Abanyarwanda kandi turashishikarizwa kandi kwirinda gukora cyangwa kwitsamura iruhande rw'abandi, gukaraba intoki hakoreshejwe amazi asukuye n'isabune cyangwa se ubundi buryo bwo gusukura intoki nko gukoresha alcohol yica udukoko, kwirinda kwegera abandi igihe cyose warwaye ibicurane, inkorora cyangwa ufite umuriro mwinshi. U Rwanda rero rwafashe ingamba zitandukanye zirimo n'izigomba kumara nibura ibyumweru 2 bishobora kongerwa mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus, irimo ko insengero zifungwa, amasengesho akabera mu rugo, ubukwe bugahagarikwa ndetse abanyeshuri basubijwe mu miryango yabo. Hanyuma Minicom yatangaje ibiciro ntarengwa by'ibicuruzwa, iburira abacuruzi babirenza bitwaje coronavirus. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom yatangaje ibiciro by'ibicuruzwa bimwe na bimwe bitagomba kurenzwa ku maguriro yo hirya no hino mu gihugu, iburira abazabirengaho bitwaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe byo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Itangazo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sorai Hakuziyaremye yasohoye kuri wa 16 Werurwe 2020 risobanura ko hari abacuruzi bamwe bitwaje ko igihugu kirimo guhangana na coronavirus bakuriza ibiciro. Iryo tangazo rikomeza rigira riti raporo y'igenzura ryakozwe ku masoko atandukanye yo mu mujyi wa Kigali n'intara zose z'igihugu yagaragaje ko hari ibicuruzwa bimwe byazamura ibiciro. Bamwe mu bacuruzi bitwaje ko turi mu bihe bidasanzwe yo guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Kubw'iyo mpamvu Minicom yasabye abacuruzi kwirinda kuzamura ibiciro by'ibicuruzwa byaba ibikoreshwa imbere mu gihugu cyangwa ibikoreshwa hanze yacyo, kumanika ibiciro by'ibicuruzwa ku buryo bigaragarira abaguzi. Hari kandi kwirinda gutanga inyemezabwishyu zidahwanye n'amafaranga bakiriye, kwirinda gukoresha ibipimo bitujuje ubuziranenge cyangwa gutanga ibicuruzwa byarengeje igihe, no kwirinda kubangamira abagenzuzi n'ubucuruzi igihe baje kubagana. Mu bicuruzwa bimwe Minicom yashyiriyeho ibiciro ntarengwa harimo nk'umuceri wa Tanzania, aho kurangura ibiro 25 bitagomba kurenga amafaranga 24,500 cyangwa se
25,500 ukagurishwa igihumbi cyangwa se icyabiri ku kiro kimwe bitewe n'aho umuntu awuguriye. Umuceri w'umunyarwanda wa Kigori ibiro 25 bigomba kuranguzwa hagati y'ibihumbi 18 na 18,500 ukagurishwa hagati ya 750 na 800 ku kiro kimwe, mu gihe umuceri w'umunyarwanda muremure ibiro 25 kuranguzwa ari amafaranga 19,500 n'ibihumbi 19,700 hagati aho ngaho, ugacuruzwa kuri 800 na 850. Umuceri wa Pakistan ibiro 25 bigomba kuranguzwa hagati y'ibihumbi 20,500 n'ibihumbi 21 ugacuruzwa ku kiro kuri 840 na 900, naho wa Thailand ibiro 25 bikaranguzwa ibihumbi 25 na 26,500 ugacuruzwa ku gihumbi n'icyabiri ku kiro amafaranga y'u Rwanda. Ibishyimbo by'umutuku ikiro kiraranguzwa amafaranga 550 na 600 gisubizwe kuri 600 na 650, naho ibya Korta ikiro kiranguzwe 800 na 850 bisubizwe kuri 900 n'igihumbi. Kawunga ya Minimex ibiro 25 biraranguzwa ibihumbi 15 na 600 n'ibihumbi 17 isubizwe ku kiro kiri hagati ya 700 na 800, mu gihe iraboneye ibiro 25 biranguzwa ibihumbi 16 na 17 isubizwe ku kiro 750 cyangwa se 800, naho izindi kawunga ibiro 25 biraranguzwa ibihumbi 13 n'ibihumbi 15 zisubizwe kuri 560 na 620 y'amafaranga y'u Rwanda ku kiro kimwe. Amavuta yo kurya litiro 5 ziraranguzwa ibihumbi 6,500 n'ibihumbi 9 bitewe n'ubwoko asubizwe ku cyatanu n'ibihumbi 2 kuri litiro imwe, mu gihe ibirayi bya Kinigi ikiro kiranguzwa 350 na 380 gisubizwe kuri 360 na 420. Ibirayi by'umweru ikiro kiraranguzwa 260 na 280 bisubizwe kuri 280 na 300, mu gihe ikiro cy'igitoki kiranguzwa 220 280 gisubizwe kuri 330 hagati ya 330 na 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibiro 40 by'ifu ya kinazi biraranguzwa hagati y'ibihumbi 22 n'ibihumbi 23 isubizwe kuri 750 na 900, nayo isukari ivanwa hanze y'igihugu ibiro 50 biranguzwe ibihumbi 37 na 500 ndetse n'ibihumbi 39 na 500 isubizwe kuri 800 na 900 ku kiro, mu gihe isukari ya Kabuye ibiro 50 biranguzwa ibihumbi 40 na 42 igurishwe kuri 850 n'igihumbi ku kiro. Minicom isobanura ko ikinyuranyo kigaragara mu biciro yashyizwe gituruka ku kuba amasoko ari ahantu hatandukanye no kuba ibicuruzwa bimwe bidahuje ubwoko. Minicom kandi ivuga ko umucuruzi uzarenza ibiciro azabihanirwa, igasaba abaguzi gutanga amakuru mu gihe batswe amafaranga arenze ayavuzwe kuri ibyo bicuruzwa. Iyi ni Ibicu TV, ndagushimiye nawe kora subscribe maze dukomeze kubana nawe buri munsi makuru yagiye avugwa hirya no hino ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ibicu TV ikomeza kugenda ikugezaho. Ntibagirwe gukaraba intoki kenshi hagati y'amasegonda 40 na 60 ndetse ntibagirwe kureka kwikora ku munwa amazuru, dukomeza kurushaho kurwana na kino cyorezo. Ibihe byiza.